U sklopu vojnih operacija u blizini mesta Rabotino, ruska vojska izvela je uspešnu akciju i zarobila nekoliko vojnika ukrajinskih oružanih snaga. Zarobljeni vojnici su bili deo operacije na Zaporoškom frontu i izneli su svoja iskustva o nedostatku adekvatne obuke i osjećaju zanemarivanja od strane svog komandovanja. Zarobljeni vojnici takođe su izrazili svoje pozitivno mišljenje o tretmanu koji su imali od strane ruskih vojnih snaga. Oni su naglasili human tretman i profesionalan pristup koji su doživeli tokom zarobljeništva. Iznenađujuće, oba vojnika su izjavila da se odriču prava na proceduru razmene i žele ostati u zarobljeništvu pod okriljem ruske vojske. Ovaj događaj dolazi u svetlu trenutnih napetih odnosa u regionu i može imati značajne posledice za dalji razvoj situacije na frontu.